पाउसीदा युम्फम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मणिपुर पुलिसना होम डिलीवरी चटपा मियोइ फाबगे वकटख्रे मणिपुरदा कोविड लाइसत संदोरकपा थिंगनबा लेंगाकना नमित 10 नि कर्फ्यू लाउथोकपा अदुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार जुलाई 10 दा थोकिबा ऑर्डर दा ई कॉमर्स के खुदांगदा इसेंशियल आइटम सिंग जुम दा थिनबगी थबक सिंग कर्फ्यू अस्ता काउंसिल लोइ हाइन बाइक सिंगबा ऑर्डर थोके मदुना मरम ओरगा मणिपुरदा सर्विस तौरिबा ई कॉमर्स स्टोर सिंग जुम दा नोमगी चंद्रब यात्रब माना मसिंग चाना थकनब पोलमसिंग हिदाक लांगथक अंगांगी असा अथक क्या थिनबा हौके अदब सर्विस असि सथबा हरपदा पुलिस पर्सन्स द मफम क्या लोकल ई कॉमर्स सिंग कर्फ्यू की कोमथोकपदा यावदे बिग ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न मिंत्रा सिंग बखतम कोमथोकपा यावी हाइदन मरम चादन लायंग थोकपा ऑर्डर थौजादना फाबपन बके चथदुन स्टेट असेगे ई कॉमर्स स्टोर सिंगी मथौ पांगथोकपदा चावना अपनबा अमदि ए पथौगले पुलिस की थवंग असि लाइंगान थोकिबा ऑर्डर अदुगी ओना तैना हिरम असिगी मतंग यूनाइटेड कमिटी ऑन डिलीवरी एजुकेटिव मणिपुर के ओइबा अपनबा चेरोल अमना लेंगाक्ता पुलिस न तौरिबा थवंग असिगी मतंग द सेंगदोक्तुना मयेक सेंगबा रिपोर्ट अमा थंबिना बदिमान तौरे मणिपुर लेरिबा ई कॉमर्स स्टोर सिंग पेंडेमिक मरक असिदा खुदोंग थीबा कया मयोक नरगा मियामदा नोमगी चंगद्रबा जात्रबा पोलम सिंग थिनबगी थबक तौरे लोइना सर्विस तौरिबा मियोइ सिंग लेंगाकना पीबा चना कंगलोन की बतुंगिना सांग नाइना कोविड टेस्ट तौबगा लोइना कोविड की वैक्सीन जो कापलब ngakta परमसिना लेंगा की ऑर्डर मखाता पथौ तौरिबा ई कॉमर्स की एजुकेटिव सिंग द पुलिस न सथरिबा थौ असिदा लेंगा लेंगसिन बग लोइना मणिपुर पुलिस की डीजीपी नसु हिरम असिदा यंगसिन बियो आइरे मखा तारकपा अतोप पाउ अमदना जुलाई 13 की मतुंग द मणिपुर की राजनीति द करी अहोंग पलाकपा याय बीजेपी न लुचिंगबा लेंगा नुकुमजा लिसिंग अनि तरगा तरेट हेक लाकपा इकुई कुइदना एमएलए तरगा निथुपा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ओइना हाके एमएलए तरगा निथुई असिगी मनुंगदा एमएलए निपान बीजेपी दगे एमएलए अहुमना एनपीएफ अदुगा एमएलए अमन इंडिपेंडेंट ने मखोइसिंग अदुदी एल सुसिंद्रो खुराई एसी एन इंद्रजीत खेत्रिगाव एसी एल रामेश्वर काइराव एसी टी एस सतेबर्दा जाय स्कूल एसी आइस दिंगो सेगमाई एसी डॉक्टर एस रंजन कोंथौजम एसी एस सुभाषचंद्र नवरिया पाखंगलाकपा एसी के रविंद्र महंग इम्फाल एसी लाइसियो काइसिंग फुंगियार एसी कासिम भासुम सिंगाई एसी अवांगबम न्यूमाई तमई एसी अमसुंग असापुदिन जिरिबाम एसी ने अदबो हारिबा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पोस्ट असी हापगी मयुक्ता कोर्ट केस लाकपदगी रिजाइन तौनखि मखोई की मनुंगदा माइंग इम्फाल एसी की एमएलए के रविंद्र हौजिक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर ओइरी अदुगा बीजेपी की एमएलए थोक्सम सदेबर्दा अमसुंग एनपीएफ की एमएलए अवांगबम न्यूमाई हौजिक कैबिनेट मिनिस्टर ओइना लेरिबने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह हापा असी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिंह के मनुंगदा चल्ली मरमदुरा एमएलए फमदगी डिस्क्वालीफाई तौगदबनी हाना कांग्रेस एमएलए अमना सुप्रीम कोर्ट वकलखे हारबा केस असी जुलाई 13 डिस्पोज तौरगनी हाना सुप्रीम कोर्ट न खनखिबा लेरे हिरमसी की मतंग ममुताना खंगिनसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करिनो कॉन्स्टिट्यूशन करी हाइरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करिनो हारबदु चपचाब वहनथोक अमा लेत्रबसु पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की मनुंग कोनसिंदबा ऑफिस खरा पल्ले हारबा एकसिना एग्जाम तौरिबा ऑफिस सिंग असिना तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नि हाइना आयामबन लौरे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी असी हारबा एकसिना एग्जाम तौरिबा ऑफिस सिंग की मनुंगदा यावदे बरमसिना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की मनुंगदा सल्ली हाइबसी खोंथांग क्यादा हाइखिबा लेक्रे पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम तौरिबा ऑफिस सिंग असे पार्लियामेंटेरियंस नत्रगना लेजिस्लेचर सिंग पाइबा तारगदि डिस्क्वालीफाई तौरोय हाइरिबा एक असिना एग्जाम तौबदा यावदबा ऑफिस सिंग पारबदि डिस्क्वालीफाई तौगनी मियामगी मिहुट अमना अतोप ऑफिस पाइदुना कानबा लौबा यादे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 क्लोज 1 क्लोज ए अमदि 191 क्लोज 1 क्लोज 8 लोइना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 9 क्लोज ए की मतुंग इन मिहुट अमना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पारबदि डिस्क्वालीफाई तौगदबनी आबसी मयक सेंगना पल्ले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हापगी मतंग कोर्ट करी हाइरे पार्लियामेंटेरियंस नत्रगना लेजिस्लेचर अमन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पाइबा यारोय करिगुम्बा पारबदि डिस्क्वालीफाई तौगनी हारबसु मणिपुरदा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तारागनी थोइ हापखिबा असि मणिपुर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट सैलरी एंड अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2012 एंड मणिपुर पार्लियामेंटरी अपॉइंटमेंट सैलरी एंड अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन रिवीलिंग एक्ट 2018 हारबा एक अनि असिना आयाबा पीरबा मतुंगदा हापखिबने अदबो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द हिरमसी के मतंग वकलपदगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द सेप्टेंबर लिसिंगनी कुंदा एक अनि असी इनवैलिड ओइ अमसुंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइ आइदुना राइट पीरदुना चनहनखिद्रे
Dengching bayai Supreme Court of India na lising ani tara katariki Julai kun katarukta Bhima Langsu Roy versus the State of Assam case tapi kiba rai amadaso. State Legislature na Parliamentary Secretary ki office sembagi pangkal sakti leite. State Legislature is not authorized to create office of Parliamentary Secretary. Haina phongdok kiba leirabane. Supreme Court na pi kiba rai amahibasi lebak sinba thungna chana kadobu oibana Manipur ki Parliamentary Secretary hapluriba asik marai buk tambagam daba fibam amadalai. Election Commission na kari haire Government of Manipur Dr. Nasma Abdullah na Election Commission ko wakal miyeng kari laibagi haina Parliamentary Secretary oiruba MLA taragani thoki Office of Profit ki matang dahang bada ariba Parliamentary Secretary sing asina pham sing asi paringi matamaduda Manipur Parliamentary Secretary Appointment Salary and Allowance and Miscellaneous Provisions Act 2012 and the Manipur Parliamentary Appointment Salary and Allowance and Miscellaneous Provisions Repealing Act 2018 harbe ek ani asi chanari matam oibana MLA sing asi disqualified tawna balambi leite han Election Commission phongdoki badi laikre Julai kun taruk ki matung da Manipur rajniti ki phifum kari ora payai Supreme Court na Julai kun taruk ta dispose tawraga da Office of Profit case sina karigumba MLA taragani thoi asi disqualified tawki batara bade BJP na luching balenga asi tambangam daba phibam amamayok na batare Karigumba disqualified torok labadi MLA oiriba sing asiga mikhalda khwaidagi rakna palamba oikiba mirep singna MLA warpai khudong chawa adusu lairoi amade hauji lairiba lenga asi minority tabagi film da laire atopa pau amadana US lanmi gi interpreter oramba Afghan am Taliban manga kaklaga atkre Afghanistan da sahi kondrom laiduna Taliban singna lanthena ke US lanmi gi interpreter oina thabak tawruba Soil Pardis koba Afghan masa am Taliban singna manga kaklaga atkre US Landmi gi interpreter oikiba Afghan lising mahien ba kimrungta sol su amani adubanga sidi Taliban gi makuta ponsi longkre Taliban sina Afghanistan gi US Landmi lauthokibaga Pak Sorba lamgi saruk kya loksintan ba khoina control tawba mafam da US Landmi na thabak tawmina ba US Landmi gi thabak tawmina ba Afghan masa sing charak piba aurakle laikidraba interpreter asi Kabul lagi salaga leiba Khost province da it kumai yawnarba masa gi kar thawraga chatkebane aduba Taliban sing gi checkpoint aduba Taliban sing checkpoint amada gari da gising thraga banga kaktuna arkebane thodok adubu hak thengnana uhoba khunja singna red Crescent da paudamba gi matungina Taliban singna ahanba soil paris ki kar adu nomai kapsen da thoba jahantana thamlaba matong gari da gising toklag khunja sing gi mamang da maga kaklaga arkebane misi asin nang tringai nomo wat lingai soil na mahak nak na ba mamaraba sing da Taliban singna mahakpo hat kani hane ki halakle mana US Landmi gi interpreter oina tha tara ga tar lom thabak tawrubu Taliban singna khangbangam khre Mangonda US Army ki spy oiruba nak infident oire marmaduna nak amadi imung manu pulap halagani hana ki halaki haba pau pirang ki haire Jun thada Taliban lauthoki bu warol amada US ka puna thabak tawminaru ba Afghan masa sing bakhoina sogan ba tawroi ana lauthoki bane Taliban gi maikai dagi US Landmi ki interpreter am hat kre haba thodok adu asumbara haba yangsille thodok kharadi Taliban na tawdabada makhoida taisin bibasu yawi aina Taliban ke wangang loina news agency amana wari sana bada phongdorake aduba interpreter oina thabak tawruba ke ana makhoi gi punsi khudong thiningai oire Taliban sing laman khumbagi mong da US Landmi Afghanistan dagi lauthokraba matong US Landmi gi thabak tawminaram basing thiba horakle maramasina saning tana leiba ngamdre Taliban sing mafum dumi nungsi haibadu leite aire US Landmi gi thabak tawminaruba Afghan masa lising taragani special visa apply tawdun US tamem owner ba thorang tawribane Maka tarakpa atopa pau amadana gold medalising the IOA na lupa lakh humbatra magagay mana yauna atay case prize lauthokre Tokyo Olympics ki gold medal winner sing the lupa lakh humbatra magagay case award piba yauna National Sports Federation ki mod sinduna saruk yari pa kudimakta su bonus amount wena lupa lakh kun mga pigani aina Indian Olympic Association IOA na ngarang lauthokre IOA gi advisory committee na silver medal fanglak pa sanori kudimuk lupa lakh kun mga piga tawre Tokyo Olympics Games asida India gi mod sinno sanari pa athlete kudimuk lupa lakh amam gi sanpampina na ba IOA gi advisory committee na recommend tawki aire IOA gi advisory group na National Sports Federation gi unasaruk yari ba kudimuk bonus on lupa lakh kun mga pina na ba made medal winner kudimuk makata na mating winner bagi lupa lakh kun tra pina na ba suggestion tawki ba duso IOA na ayaba pike Masih sumatakta National Sports Federation ki atopa member sing mating oina na palupala taramanga supira gani
IOA gi Secretary General Rajiv Mehta na ai Association asina Tokyo Olympics asina medal winner sing amadi medal launar pasanaroi puthokliba National Sports Federation da reward pi gador basi handaki asina ahan bani India contingent na Tokyo da leibagi akang noban wet masing adu paraga contingent member khudimaki oina nongmada $, jangkai packet allowance oina pinana basu recommend tauke IOA na makata na phongdokibada leibak asigi state singda sana khona bagi infrastructure sakon hanaba amade athlete mayam ama puthokna bagi etil pi bagi damak IOA gi angam pating oina lupa lakh tara maga gi senpam State Olympic Association khudimang na phangare Mehta na Indian Olympic Association na leibak asigi athlete sing amade Sports Federation na COVID license mayuk naringa cherakta thengnari awaba kaya adu Association asida su sab chana nungai taba phawi aibu wafam thamke baraka sida housing heki mamang da phangkiba yamna nungai pa pau amada 2020 Tokyo Olympic Games da malim gi lebak chani sukna mangana saruk yaduna lamba tongnari ba asida Indian contingent gi oina Manipur gi weightlifting sararoi saiko mirabai chanu na lebak kya ga akan ba lamba tongnaba marakta silver medal phangduna Bharat ke oina Olympic asigi medal phangba ahanba Manipuri sanaroi asino oiba ngamkiba galoinana laibak asigi account hangduk kibagi damak maigi kyada kisu saiko miraba januba dhagat papangdung narakle magna pun ba keji chani sumna ari thangatuna silver medal laukibani aduga sinagi sanaroi aduna punna keji chani tara thangatuna gold medal lauke aroi the contents asigi maroi ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bu punama pathaga sari channel asuna tomta kanarabadi subscribe taubi driverson subscribe taubi romoloina like and share taubi awe kun punamak po amukha na thaga sari